महात्मा गांधी की मपो कुमोनगा मरी लेनेना पीबा महात्मा गांधी इंटरनेशनल पीस अवार्ड 2022 लमदमसी की मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन की जॉइंट सेक्रेटरी की थौगाई पूरीबा अमदी सकनाइरबा सैसकपा कोंथौजम बोबिन सिंहदा खुसिनख्रे अवार्ड असी सोशल रिफॉर्मर थ्रू म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स कैटेगरी द पीबनी न्यू दिल्ली की रफी मार्क्ता लैबा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया दा पांगथोकिबा अवार्ड खुसिनबगी थौरम अदु ऑल इंडिया कांग्रेस सोशल ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली न सिंधुना पांगथोकपनी पनबा याबदी मियामगी ओइबा थौदोक वाथोकसिंगदा युमफम ओइबा इसै सकपगीदमक यूनेस्को की अवार्डी अमा ओइरिबनी खोंसाकुल की असेंग मपूदा ताकलमदना नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सागदौरिबा खोंसाकुल की मफमदा सर्वे तौबा यारो हाइना जॉइंट ट्राइब स्टूडेंट्स एसोसिएशन जसाना थादोरकपा चेरोल अमदा खंगलकली गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर अमदी खोंसाकुल की खुंजा सिंगा कयारक हना फमिनदुना नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सागनी हाइना थौरांग लिबा मफम असी खोंसाकुल की मफम नि हाइबदा यानबा पुरखिबनी अदुबु मसिगी ओना तैनबदा स्पोर्ट्स अमदी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजम अमदी 51 साइतु केंद्र की एमएलए हाउखोलेट किपगेनगा लोइनना खोंसाकुल की लमनी हाइना लेंगाकना यानखरबा मफम असिबु लमगी मपूदा ताकलमदना अक्टोबर मरीदा येंगसिनबा चटकनी हाइबसी कंडेम तौबगा लोइनना याबा ngamloi चयेतनबा लैरिबा असी मरी लैनबा सिंगना चयोल अनिगी मनुंगदा लोइसिनबियो हाइना जॉइंट ट्राइब स्टूडेंट्स एसोसिएशन ना फोंदोरकली लैकाय अमगी अचौबा थौदांग लौरिबा क्लब सिंग असी चाखवतहनबा मथौ ताय हाइना वांखै केंद्र की एमएलए थांगजम अरुण कुमार ना फोंदोखरे ngasi wangkai angom lekai da leiba wall united youth club ki yangkai mangarak shuba foundation de gi thoram ga mari lenena wafam asi mlats arun kumar na phongdokhibani thoram adu da wall united club ki president rk gokul chandra retired superintendent of police and bijoy imphal west ki dcts kiran kumar 32 battalion crpf loktak project ki co hidam ranjit bisnupur district ki additional sp law and order satyam takhelambam amadi dr chandra gupta chongtham na athoiba mithunglen oina saruk yakhi टीएस अरुण कुमार ना मखा तारदुना लेकाय अमदा लैरिबा क्लब सिंगना सानारोय सेमगतपदा नतना महैरोय सिंगबुसु कोचिंग पीदुना अफबा महैरोय पुथोंना नबो होटनरी मसिदा नतना मयाय का बचिनजाक थिंगबदसु अचौबा थौदांग लौरी हाइखी थौरम की सरुक अमा ओइना वर्ल्ड क्लब की जिम अमा संगाखिबगा लोइनना लेकाय की ओइबा गारी ngaifam sang amasu खुसिनखी डेंगी लाइना दगी ngakthoknabagi pandamda यूनाइटेड कमिटी मणिपुर यूसीएम ना मोरेदा लैबा ऑर्फन होम मरीगी अंगांग सिंगदा अवेयरनेस पीबगा लोइनना कांकल सिंग येंथोखरे हिरम असिगी मतंगदा यूसीएम की प्रेसिडेंट जोय चंद्र कोंथौजमना फोंदोखिबदा डेंगी दगी ngakthoknanaba कांगना चिकहंदबा इसिंग तुंगदुना लैबा मफम सिंग लैहंदबा अमदी अमोट अकाई सिंग सेंगदोक्तुना लूना नाना थंबा मथौ ताई हाइखी खाइदेम नबकुमार फिल्म प्रोडक्शन की अहानबा ओइना पुथोकलिबा फिल्म तांथा द रिदम हाइबा फिल्म असिगी स्टोरी असिस्टेंट डायरेक्टर अमदी लिरिक्स की थौदांग फिल्म असिगी डायरेक्टर थोइबा निंगथौना सिनाबगी मतुंग इना फिल्म असि माइ पाकना नंबर लोइसिनख्रे फिल्म असि फिल्म फोरम मणिपुर की प्रीव्यू कमिटी ना कुपना येंगलबा मतुंगदा मियामदा उथोकनबगी अयाबा सेंसर सर्टिफिकेट पीखी अदुबु लाइबक थीबदी फिल्म असिगी सेंसर सर्टिफिकेट ता स्टोरी अमदी लिरिसिस की ममिंग हापतबदा नतना फिल्म असी रिलीज तौबगी पोस्टर दसु मिंग हापी रखरे हाइना येनसेमबा आसाकिरन चनुना थादोरकपा चेरोल अमना फोंदोरकली अईबा अमना अहिंग नुंथिल नाइदना खुनाइदा अफबा पाउजेल पीननबा वाना होनरिबा कया असी प्रोड्यूसर सुहेला पाउनम अमदी डायरेक्टर थोइबा निंगथौना थौसाबीदना लैथोकपा असी अईबा खुनाइबु हंथना येंगबनी फिल्म अमगी अईबबु स्टोरी अमदी स्क्रिप्ट राइटर हाइना तोंगान तोंगान मियोय अनिगी ममिंग हापचिनबगी थौंग असी फिल्म द चटनदे मरम अदुना फिल्म फोरम मणिपुर अमदी फिल्म बु नुंसीबिबसिंगना अचुंबा वायल चथबियु असोइबसिंग असी सेमदोक्त्रबदी अक्टोबर 3 ता रिलीज तौगनी हाइरिबा फिल्म असी मरी लैनबसिंगना तौहनबिगनु करीगुंबा हाइजरिबसिंग असिगी वांगमदा फिल्म असी रिलीज तौबा तारबदी लोगी मतुंग इन्ना कोर्टा वाकटलगनी हाइना असाकिरना मखाताना फोंदोरकले असम राइफल्स की टेक्नोपल बटालियन ना हेडक्वार्टर्स आईजीएआर साउथ की मित्यंग मखादा खुदेंग थाबिदा लैबा परमानेंट वेहिकल चेक पोस्ट ngamkhai lansil laktuna chaurakna lupa lakh yankhai lising taramari romgi oigadaba sanagi biscuit pudana chalamba miyoi ama ngarang fagat khre Assam Rifles ki troop asina miyoi ama dagi chingleningai oiba maongda sanagi biscuit taruk thengnaki hairiba sana sing asi miyoi adugi mafaiganda phina yomduna yaurambani
Nakal amaromda battalion asimakna haukiba October amada khudeng thabida leiba permanent vehicle check post asida brown sugar puduna chalamba miyoi ama fagat pangamki routine checking taubada silver machugi Maruti van amada sapon case tarukta gram chani humfumapan rom oigadaba brown sugar yaromba thengnaki mayai ka bachinjak sing ase win cigarette carton da yarom khibani fagat laba miyoi amadi potlam sing More police station da khusinakre Laibak asida lairik pabagi hainabi amadi ibagi hainabi thamnanaba Prime Minister Narendra Modi gi Mentoring Young Authors Yuva 2.0 haudokre Laibak asigi haugalakliba aiba kungani thoina India gi tongan ba lol amadi English lol da iduna ahanba edition asi ngarang haudokibani Prime Minister Narendra Modi gi makhada haudokliba scheme asina India gi democracy bu hena magun leina khanganana bagi pandamda amadi haugalakliba naha singbu scheme asida sarukya hanna bagi pandamda scheme asi haudokpani haina Education Ministry na fongdokre Masina laibak asigi chatnabi laibak asigi haurakfam puwari amadi lausing tansin bada mateng oiragani haina su fongdoki Ministry na makhata na aiba humbudra manga All India contest ki khuthangda khangatkani hairi October 2 dagi November 13 fauba www.mygov.in gi khuthangda khangatlaba matungda mathang chehi gi February 19 da maipaklaba singi maming lauthokani hairi khangatlaba aiba sing adu maming leiraba amadi masak nairaba aiba sing dagi mathang chehi March amadagi August 19 fauba train tahongani hairi Haukiba pung kunmari da India da nauna miyoi lising ahum supna taramatoi COVID positive oire lekhidaba mi gi masing na kunipani fagalakpagi changchada marfutara nipan ga 10 taret ahum oiri apunba confirm case koti mari lakh nifumanga lising marfutara taret chamri marfutara nipani active case na lising kuntra taruk chamaga kuntarukni leina asina lekhidaba mi gi masing na lakh manga lising kunipan chatret supna amani Leina asidagi naba faduna discharge taukiba migi masingna koti mari lakh nifu lising kuntrani thoi chatrok humbudra matoini leina asidagi ngak thokna ba vaccine kap thokiba apunba migi masingna koti chani tarani pan lakh humbudra taret lising taruk supna humbudra manga yaukhre Malem gi oina COVID lai chana khwaidagi hena sokhalaba leibak singi manungda USA na ahanba India na ani shubada amadi France na om shubada leidi Awang Nongpok State ki oina Assam na ahanba Mizoram na ani shuba amadi Manipur na om shubada leidi Gujarat na yumbu oiraga haukiba September 18 dagi hauduna chatharakliba 13 shuba National Games ki ngarang mari ni chanba numit ki oina Manipur ki oina gold medal nipan silver medal mari amadi bronze medal nipan punna medal kun laukhre ngarang Manipur ki cyclist Ronaldo na kilometer chani gi individual men's sprint da goal lauki rowing masana gi women's scull double star state asigi huidrom tenden thoi amadi TH Priyana minute 3 ka second marfutara nipanda Panthungpam Yogduna gold medal lauki skateboard street ki roller sports da Chingangbam Ranju Singh na gold medal lauki fencing masana da PS Anita amadi Naure Minana silver amadi bronze lauki cycling masana gi kilometer ohum gi individual pursuit ta KS Reziana silver medal lauki weightlifting masana gi oina Manipur gi nupi lifter ke Rosilata Debina snatch ta kg marfu taret amadi clean jug ta kg chamaga supna manga punna kg chamaga marfu tara taret thangatuna bronze medal lauki gymnastic ki men's vaulting table da state asigi gymnast Sanasam Ruben Maitaina bronze medal lauki